pretpostavljam da slušate ove naše pjevače, volite, ne znam, Tonija Cetinskog, dobro, on zvuči kao da je iz Makedonije, Cetinski, ali Tonija, volite, znate, slušajte, ja obožavam Tonija, ja ga obožavam. Obožavam Tonija zato što Toni ima realne tekstove. Ima realne tekstove, znaš, osim onog, umirem 100 puta dnevno, znaš, taj i nije toliko realan, znaš. Ali ovo ostalo, to su realni tekstovi, realni, a romantični, znaš. Ne volim ove pjevače koji pjevaju kao, ti si super, ti si najbolja, ovo ono, ne. Ja volim Tonija. Tonija koji kaže, tebe ne bih mijenjao za 10 najboljih. Jer što je romantičnije nego svojoj curi reći, ti ne samo da nisi najbolja, nego nisi ni u prvih 10, jeba, znaš. Hvala. To kod svake prođe. Na ovoga isto, moram se ispričati, nastupam u kapi jer imam užasno ružnu frizuru jer ne volim ići kod frizera zbog onog jednog te istog debilnog pitanja koje ti postave svaki put kad uđeš unutra, kao hoćemo malo vrhove skratit. Rekao ne, sredinu mi izreži, jebo, pa ću se ja vrhove sam doma zalijepiti, jebo, ne, ovoga, tu kod vas je proljeće, super vam je vrijeme, kod nas je hladno, zima, snijeg je sve zatrpao i ne znam kak je kod vas, kod nas svake godine kad padne snijeg iznenadi zimsku službu.